Почитувани гледачи, денес имаме еден много интересен соговорник, една голема боксерска легенда на просторите на поранешна Југославија, великан на така наречена племените вештина, господин Тадија Качар. Тадија, добар ден, како си? Dobar dan, Bogu hvala, zdrav sam i u ovoj situaciji ove pandemije koja je zahvatila ceo svet, a sve ostalo može biti onako kako može. Знаеме дека боксерите се неустрашливи луѓе, не се плашат од ништо, а веројатно боксерите не се плашат ни од коронавирус. Što se tiče mene i moje porodice, mi smo svi zdravi, vodili smo računa o tim upustvima koji su nam davali stručnjaci iz te oblasti, tako da niko iz moje uže i šire porodice nije zakačio tu pandemiju, a ostali neka se paze. Ono kaže narodna izreka, ko se čuva i Bog ga čuva. Да објасниме на нашите гледачи, Тадија Качар е роден 1956 година во малото место Перучица. Tako je. Rođen sam u selu jednom, to je opština Jajce u centralnom delu Bosne i Hercegovine. Tu smo živeli nekoliko godina i onda su nas roditelji preselili dole gde je blizu škola, da bi mogli, mnogo brojna je porodica bila, da bi mogli da se školujemo i to je bila parola moga oca i moga dede, da se ne mučite ceo život kao što smo se mi mučili, da završite škole, fakultete, da bi imali svoju izvesniju budućnost. Tako da smo kao nomadi selili se iz Perućice u Jezero i onda iz Jezera u Novi Sad, odnosno Veternik. Tu smo došli 1972. godine, januara meseca. I tu smo i sad, iako naše porodice ima u svim delovima sveta, i sportisti i ovi koji nisu sportisti, tako da nas ima i na Siciliji. Moj sin igra vaterpolo na Siciliji i tamo ima porodicu. Игра ватерполо за екипата на Катанија. Da, živi u Kataniji, igra tamo u toj njihovoj ligi, ima dvoje dece, znači imam dvoje unučadi u Italiji, Bogu hvala, bit će ih još. Нек се живи и здрави. Вака сега, Тадија, да почнеме со она што ги нашите гледачи интересира. Вие ја започнате боксерската кариера на еден помалку чуден начин. Пред да станете боксер, велат некои архивски податоци, Тадија Качар ниту еднаш со никого не се скарал, а потоа отиде во рингот. Како е можно тоа? Ja sam bio smerno dete, slušao roditelje, odličan đak bio. Nikad se u životu nisam potukao ni pre početka bokserske karijere, ni za vreme bokserske karijere, ali posle toga. Zbog toga što moj način rešavanja problema i konflikta je drugačiji, a ne onih naglih i brzih ljudi koji ne razmišljaju, nego im emocije povedu i onda reaguju tako kako reaguju. Moj mlađi brat, Slobodan, je bio sušta suprotnost od mene i njega je boks interesovao. Tu olimpijadu 72. godine u Minhenu gledali smo onako kao nezainteresovano deca i kad je počela sledeća školska godina u septembru 72. onda je on mene molio da mu nađe bokserski klub da on trenira. Stariji brat i ja smo ga odvraćali od toga zbog toga što nismo imali predstavu šta je boks i kakav je boks. Vidjeli smo da su to dvojica uđu u ring i tuku se udarcima, ko bude bolji, ko bude jači, taj pobedi i tako dalje. I onda on
je insistirao, hoću. Ja sam otišao u bokserski klub, pronašao ga i pitao trenera može li moj brat da trenira boks. On je meni rekao, ajde, skidaj se. Rekao, ne, ja nisam došao da ja treniram, nego da trenira moj brat, može li on? Može on, ali ajde, skidaj se ti. Ja sam mu rekao, pa druži trenere, ja nemam opremu, ja nisam došao na trening. A on mi opsao mater, kaže, pa je li imaš gaće? Rekao, imam ove od fizičkog. Pa dosta, šta će ti šta drugo, ajde, skidaj se. I ja rekao, ajde da se skidem, kad je taj toliko navalio. I uđem u salu. Prvi put u životu sam video i rukavice, i džak, i krušku, i ring, i sve, tako dalje. I posle zagrevanja on mene prvo kaže, ajde ti, rukavice i u ring. Tako da sam odmah ušao u ring i probao sam. Posle trojice promenjenih partnera, on je rekao meni, dođi ovako, ja sam došao, Krijan, jesi li ti Bosanac? Ja kažem, jesam. Pa da, nema boksera bez Bosanaca. U koju školu ideš? Ja kažem tako, dede, sutra obavezno na trening da dođeš. Ja njemu kažem, može li moj brat da dođe na trening? Njega to interesuje, a ne mene. Može i on, ali ti nemoj da dođeš, ti obavezno dođi. I onda sam ja učio gardi, te udarce i tako dalje. Kad sam došao kući, pričao mojoj braći, pošto imamo još jednog brata, najstarijeg Sretu, i pričao sam da sam trenirao boks i da sam boksovao u ringu i tako. Nisu mi verovali. Onda je Slobodan sutradan došao i tako smo počeli da treniramo zajedno. Во оваа прилика треба да го споменеме и вашиот прв тренер Никола Дробац, кој има големи заслуги за вашата кариера. Една голема легенда. Kako da ne, Nikola Drobac je bio posebno šarmantan čovek koji je na specifičan način to prilazio mladim ljudima. Njemu je bilo najvažnije da čovek, da taj njegov sportista uspe u sportu i da trenira redovno i on je spreman bio da svaki dan dođe kad god treba, da bude na usluzi takmičarima da bi što bolje bili spremni. Nažalost, on je vrlo rano umro u saobraćajnoj nesreći. Posle 1,5 dana treninga kod njega, onda je on umro i nastavio je da nas trenira jedan takmičar, Dušan Božanić, s kim sam ja inače u ringu boksovao te 73. godine i pobedio sam ga. I on je bio trener celu karijeru, mom bratu i meni u klubu, a u reprezentaciji bili su treneri i Petrović iz Kumanova i Bruno Hrastinski je bio glavni trener i svi oni treneri su dolazili koji su imali vrhunske boksere da budu pomoćni treneri u reprezentaciji. To se sve velikani, da. Sorgić, koji je baš danas sahrana pokojnom Slavku Sorgiću, isto legendi bokserskoj i bokserskom treneru reprezentacije. Tako da smo onda dopunjavali naše bogatstvo u tom trenažnom procesu. Ako to mladi ljudi shvate i prihvate da kao način života, onda ima izgleda i da naprave rezultat. Татја, пред да почнеме да зборуваме за твојата фантастична кариера, убаво би било да споменеме неколку збори за твоите родители, за твојата мајка и за твојот татко. Kad smo došli u Veternik, onda nas je otac ostavio sa majkom pod njenim starateljstvom, a on se vratio u Nemačku i radio je još 7 godina u Nemačkoj, a mi smo sa majkom živeli u Veterniku. Ona nije voljela boks, zbog toga što je za žene to pregrub sport, one žale svoju decu i majka je takva bila. To je jedina osoba u životu koja nas je voljela više nego sebe. Tako da je bila spremna za svoju decu bilo šta da uradi i sve žrtve koje su moguće, ona je to uradila
da bi njenoj deci bilo bolje. Ona je jedinstvena, po kojoj duši upokojila se pre 10 godina, a otac pre 2 godine, tako da sam sad bez roditelja. Сега да почнеме да збориме за твојата кариера. Првото големо искушение беше Европското првенство јуниорско 74 година во Украина. Da, tu sam bio zajedno sa Acom Rusevskim u sobi i mi smo jedini od jugoslovenske reprezentacije osvojili medalje na tom prvenstvu Evrope. Ja sam imao nesreću što sam bio visok, a moji protivnici niži od mene i onda često sam imao povredu arkade u borbama, neke sam borbe izgubio zbog povrede arkade, tako da je i to bila jedna od tih kad sam finalnu borbu na juniorskom prvenstvu Evrope izgubio zbog povrede arkade. Како поминаа тие денови со Аца Русевски? Се дружете ли? Kako da ne, sa Acom Rusevskim sam bio pre toga 2 godine na juniorskom prvenstvu Jugoslavije i Ace i ja nismo bili juniorski prvaci Jugoslavije, a izrasli smo u velike šampione, obzirom da smo osvojili i olimpijske medalje, i evropske, i svetske, i tako dalje. Tako da je druženje sa njim bilo vrlo interesantno. Kad je u Kumanovu organizovan prijem povodom osvajanja prve medalje u bokserskom sportu, pred sigurno 10.000 gledalaca na trgu, bio sam i ja gost, tako da nas je pozvao tad direktor bokserskog kluba Kumanovo, Zemko Petrovski, naš veliki prijatelj i veliki bokserski fan i zaljubljenik, kao i direktor Svetline Belčo i svi ti koji su ulagali u bokserski sport, naravno trener Petrović, su bili predani bokserskom sportu i boks je napredovao pored Rusevskog, tu se rodio još jedan veliki šampion Redžep Redžepovski koji je osvojio srebrnu olimpijsku medalju, Sami Limanovski, Jakupi, bilo je stvarno mnogo boksera iz te generacije koji su značili mnogo na jugoslovenskom i svetskom nivou. Тадија, 76 година во Монтреал, според многумина тоа беше најсилна олимпијада во боксот. Вие го освоивте сребрениот медал, што беше голем успех, а тогаш имавте некаде околу 20 години. Interesantno je spomenuti da sam ja jedini bokser iz Jugoslavije koji je na putu do finala velikog takmičenja pobedio aktuelnog svetskog prvaka. Ja sam to uradio u Montrealu, pobedio sam Garbe, aktuelnog svetskog prvaka Kubanca, a izgubio sam finalnu borbu od Poljaka Jiržija Ribickog zbog toga što je predsjednik Svetske studijske organizacije bio Poljak, Roman Lisovski, i onda je to tako moglo, namestio sudije oko ringa ako bude 3 runde. Oni su, da bi se dodvorili predsjedniku, da ih on delegira i dalje, oni su dodelili pobedu mog protivniku, iako ja sam bio siguran da sam i u toj borbi bio bolji i da sam zaslužio pobedu. Tako da ta srebrna olimpijska medalja meni nema nikakvu emociju, obzirom da sam nju osvojio pobedom u polufinalu, a u finalu sam samo izgubio zlato. Da sam izgubio zasluženo, ja bi bio srećan, ali sam izgubio nezasluženo i zbog toga sam nesrećan. Да, тој меч и ден денеска предизвикува многу контроверзии, бидејќи на некој начин Тадија Качар е морален победник во тоа финале, меѓутоа рекавте судиите мислеја поинаку, но Тадија Качар продолжува со успесите и 78 година доаѓа она феноменално светско првенство во Белград. Значи, нема зборови со кои може да се опише тој успех на таа репрезентација на Југославија, predvodena od legendarnijeg Bruno Hrastinski. Da, to je bila sjajna generacija boksera kad smo imali 6 finalista. Imali smo nesreću što je aktuelni prvak Evrope iz hale Ace Rusevski, on je izgubio u prvoj borbi zbog povrede arkade, tako da se to dešavalo u ono vreme. Dešava se i sad te povrede arkade,
da sudija prekine borbu ili lekar. A mi smo imali u to vreme takvu sjajnu generaciju gde smo imali 6 finalista i Slobodan je osvojio bronzanu medalju, on je u polufinalu ispao. I kakva je to psihološka situacija bila da nijedan od nas nije osvojio zlatnu medalju. Ja sam imao specifičnu situaciju zbog toga što sam bio poslednja šansa da Jugoslavija osvoji zlatnu medalju, od pre mene su izgubili Šaćirović, Ristić, Bogujevci, Perunović. Obzirom da Vujković je boksao posle mene protiv Stevensona, objektivno nije imao šansi, obzirom da je Stevenson trostruki olimpijski šampion, Kubanac, jedan od najboljih boksera sveta svih vremena. I onda je na mene bio veliki teret da moram, iako sam ja znao da kontrolišem svoje emocionalno stanje, obzirom da sam bio zainteresovan i uravnotežen u svakoj mojoj borbi, ali ipak na neki način ta odgovornost prema svetskom prvenstvu to uticala je na to da sam i ja objektivno, kad pogledam tu borbu, nisam ja bio slabiji, nisam zadao manje udaraca od tog mog protivnika, možete i vi to da pogledate, ukucate Sixto Soria, Tadija Tatar, ali... To je. Evo ova prilika ki mi dozvoliš da ja pročitam ta nezaboravna generacija, jedna od najdobrite, znači Perunović, Jeftić, Slobodan Kačer, Tadija Kačer, Vujković, Rusinski, Džafer Ališanović, izvanredan bokser, Sami Buzoli, Fadlija Šakirović, Bratislav Ristić i Mehmet Bogujevci. Tako je. To je ta reprezentativna selekcija 78. godine u Beogradu. Ta selekcija imаше izvorени подготовки во Кошутњак, во Белград. Кошутњак е стара база на сите боксери. Таму покрај тренирање имаше и многу другарување, но имаше и некои работи кои се случуваат зад рингот. Тадија, многу работи остана од Кошутњак неразјаснети. To je za nas bila baza, obzirom da tu ima, blizu je Beograda, van Beograda je u šumi Košutnjak, park prirodni, gde smo mi imali uslove onakve kakvi su u tom vreme bili dobri za takav standard i za tu sistem te komunističke zemlje, iako su u mnogim zemljama reprezentativne selekcije imale mnogo bolje uslove nego mi, ali nema to veze, mi smo svojim talentom i ljubavlju prema svojoj zemlji i prema sportu kojim se bavimo na to nadoknadili i postizali smo vrhunske rezultate. 1979 година во Келн сребрен медал загубите во финалето од Никојан од Советскиот сојуз. Исто така еден многу интересен меч. Da, i to je bila ravnopravna borba. Kad je borba ravnopravna, onda može pobjeda da ode i na jednu i na drugu stranu. Ja nisam ni jedan meč koji sam izgubio, nisam izgubio da je moj protivnik bio ubedljivo bolji od mene i da je to bilo u tim svim mečevima u kojima sam gubio, mogao sam i ja da pobedim. Tako da je to bila medalja koju sam osvojio 79. godine i to je bila medalja koja je bila poslednja od velikih medalja, obzirom da sam sve međunarodne medalje osvojio. Bio sam u finalu, kao što sam rekao, i jedinstven sam bokser po tome u Jugoslaviji. Потоа на Медитеранските игри во Сплит го освоите златниот медал и така натаму. Te male medalje ja i ne računam, balkanske, mediteranske, sa tih turnira raznoraznih i tako dalje, to ja ne računam, nego samo ove velike medalje, obzirom da su to medalje koje Ministarstvo za sport svih naših zemalja to priznaje i osvajačima tih medalja dodeljuje nacionalno sportsko priznanje. Да, тоа е почит за сите резултати кои ги имате направено. Еве, Тадија, да направиме една паралела, тие години 70-ти, неверојатна доминација на кубанските боксери, меѓутоа мора да споменеме дека
и боксерите од поранешниот Советски сојуз и од источниот блок, така наречено тоа време, беа страватно силни за тој период. To je fenomen da zemlja sa tako malo stanovnika, koja se zove Kuba, ima takve rezultate u bokserskom sportu, a to je stvar genetike i stvar tih ljudi koji su živeli tamo, da su imali tako dugačku veterinarsku muskulaturu, atletsku konstituciju i da su u bokserskom sportu imali tako velike rezultate, da su bili najjača zemlja sveta, jača od zemalja. Sovjetski savez imao 330 miliona stanovnika, Amerika je imala 400 miliona stanovnika, da ne govorim ove velike zemlje Kina i Indija, nego te razvijene svetske sile koje su drmale svetom u svim segmentima. A jedna tako mala zemlja od 8 miliona stanovnika bila je broj 1 u svetu. Еве, според тебе, да ги споменеме тие кубански великани на боксот, Феликс Савон, Теофило Стивенсон, Ангел Херера, тоа беа неверојатни мајстори во рингот. Jeste, jedan od njihovih najboljih boksera, dvostruki olimpijski pobednik i dvostruki svetski šampion, Jose Gomez. Ja sam njega pobedio i pobedio sam još 8 Kubanaca. Sa Kubancima imam skor od 10 borbi, 9 sam pobedio. Među njima, kažem, Jose Gomez, dvostruki olimpijski šampion, Rolando Garbe, svetski šampion i olimpijski vice šampion. I bilo je još boksera koji su uspešni bili, ali nekako taj njihov stil je meni odgovarao, mom stilu, tako da oni nisu imali šanse protiv mene. Izgubio sam, rekao sam i taj jedan meč od Kubanca, Sixto Sorije u finalu prvenstva sveta u Beogradu. Тадија, да те прашам, во овој контекст на разговорот споменавме многу боксерски имиња, меѓутоа две имиња не смееме да ги заборавиме никако, особено името на Мате Парлов, кој вие многу го почитувате, и на легендарниот Маријан Бенеш. Mate Parlov je naš najbolji, ne samo bokser, nego sportista uopšte u Jugoslaviji, obzirom da je u najtežem sportu od svih postigao takve rezultate, da je bio 2 puta evropski šampion, svetski šampion i olimpijski šampion. Tako da je posle toga bavio se profesionalnim boksom, bio je profesionalni prvak Evrope i profesionalni prvak sveta. Tako da je Mate jedinstven, a svi ostali su na nižem nivou od Mate Parlova. Како човек беше Мате Парлов, еве да ни го опишете во кратки зборови? Велат дека бил многу скромен и воопшто... Kad smo mi došli, Rusenski i ja, u Košutnjak, on je bio naš uzor, mi smo sve radili to što on radi, zato što je on bio uspešan, bio je pre toga olimpijski šampion i evropski prvak i onda mi nismo imitirali ove koji su bili boemi, koji su bili na različite načine isticali se i dokazivali, nego onaj koji je najbolji u bokserskom sportu, njega smo kopirali i Bogu hvala, postigli smo rezultate, do duše ne kao on, ali i naši rezultati su za respekt. Има и други боксери да споменеме, еве, Буин и Белин. Извините, nisam čuo. Има и уште многу боксери кои треба да ги споменеме, Звонко Буин, односно од постарите генерации, Павле Шовјански и така натаму. Поранешна Југославија има плејада на асови во боксот. Da, nesumnjivo da je od njih sviju najuspešniji Dragoslav Jakovljević iz Kragujevca, obzirom da je on osvojio 4 evropske medalje, i Zvonko Vujin pre nas koji je osvojio 2 olimpijske medalje i 1 evropsku. Bilo je i drugih boksera koji su osvajali po 1 medalju, 2 i tako dalje. Iz bokserskog kluba Vojvodina Petar Benedek je bio vice šampion Evrope, Ilija Lukić ima 2 medalje, Branko Davidović ima medalju sa prvenstva Evrope, tako da ako se to uzme, mislim da je bokserski klub Vojvodina najuspešniji klub u Jugoslaviji, obzirom da su bokseri tog kluba osvajali medalje počev od 55. 7. pa onda
zaključno sa braćom Kačar, jer smo mi osvojili najznačajnije medalje u jugoslovenskom sportu. Evo još jedan velikan, za žal не е повеќе меѓу нас, Маријан Бенеш, почина неодамна. Меѓутоа, вие на неговиот погреб одржавте еден многу емотивен говор. Marijan Beneš je isto tako jedna od legendi, obzirom da je on bio prvak Evrope i u olimpijskom boksu i u profesionalnom boksu, ali je imao dara i za mnoge druge suptilnije kreacije, tako da je bio muzički vrlo obrazovan, obzirom da su mu roditelji bili profesionalni muzičari, da je svirao na flautu, da je svirao klavir, da je pisao pesme. I zbog toga je bio izrazito popularan u Jugoslaviji, tako nežna duša, umetničkog dara i bio je izuzetno popularan i dobar čovek, pošten, džentlmen i tako dalje. Господине Качареве, во оваа прилика мора да ги споменеме големите заслуги на големиот тренер Бруно Хрстински, кој даде многу за развојот на генерации и генерации боксери. Меѓутоа, знаеме дека Бруно Хрстински го заврши својот живот на еден помалку чуден начин. Меѓутоа, останува една голема легенда на боксот. Jeste, u svakom slučaju Bruno Hrastinski je pre nego što je preuzeo reprezentaciju, odnosno da se je zaposlio kao savezni trener u Bokserski savez Jugoslavije, radio je u Dinamu iz Pančeva, koji je isto tako bio veoma dobra ekipa i značajne rezultate postizali su u ekipnom takmičenju prvenstva Jugoslavije i onda je odatle Bruno došao za trener reprezentacije. Tako da to je bilo, čini mi se, 71. godine. Odmah je Mate Parlov bio 71. godine prvak Evrope. Svetomir Belić je bio drugoplasirani. Takođe je to isto bilo 73. u Beogradu kad je Mate potvrdio titulu evropskog šampiona, a tad su medalje osvojili još Zoran Jovanović srebrnu, Živorad Jelisijević bronzanu. Може да ни кажеш како човек беше Бруно Хрстински, неговиот метод на работа, како ја подготвуваше за сите поважни мечеви, без разлика дали е светско или европско првенство? Pa, za razliku od drugih u to vreme malo pismenih trenera, Bruno je koristio literaturu i čitao je mnogo. Pratio je ta svetska kretanja u bokserskom sportu i uopšte u trenažnom procesu. Imao je kontakte dobre sa profesorima Fakulteta fizičke kulture u Beogradu, zato što je to pored našeg trenažnog centra u Košutnjaku, tako da je to na neki način dalo rezultate i napravilo razliku između Brune Hrastinskog i drugih trenera koji su uglavnom bili neobrazovani. Меѓутоа, ете, таа негова успешна животна приказна завршува на доста, би реков и чуден начин. Штета за еден таков великан да не биде удостоен како вистински човек, како вистински тренер во боксот. Pa vidite, jedna vam je stvar posao kojim se baviš, a druga je stvar porodica. To ako čovjek ima uravnotežen odnos i sa jednim i sa drugim segmentom, odnosno delom života, onda je to uspešan čovjek. A ako nema i jedno i drugo uravnoteženo, onda su to probleme. Tako da ja ne znam gde su zakazali ti ljudi koji imaju taj problem. Na jednom polju su uspešni, a na drugom su u katastrofalnom stanju. Еве, да го споменеме и Тома Хладни, тој беше мозокот на сите успеси на селекцијата на Југославија во бокс. Тома Хладни беше еден вака господин човек, меѓутоа голем визионер и работник.
Za razliku od Brune Hrastinskog koji nikad nije boksovao, nikad nije ušao u ring, a bio je najuspešniji trener i selektor, Toma Hladni je bio vrlo uspešan i dobar bokser. Ali šteta što je u njegovoj kategoriji u to vreme bio još bolji od njega, koji se zvao Pavle Šovljanski. Boksovali su 5-6 puta. Pavle Šovljanski je prvi bokser iz Jugoslavije koji je osvojio individualnu medalju. To je bilo 1949. godine na prvenstvu Evrope. Pročujenio od Pavle Šovljanski. Da, on je 2 medalje osvojio na prvenstvu Evrope. Tad je, mora da ga spomenem, onaj period 70. 80. godini koga imаше kvalitetna liga jugoslovenska v boks, silni ekipi Priština, Vojvodina, Topličanin, Kablovi, Svetozarjevo, тогашно, сега Јагодина. Сите сали беа полни во Југославија, на сите боксерски мечеви се бараше билет повеќе. Da, to je bila era velike popularnosti boksa, obzirom da je boks najteži sport od svih, jer to su naučnici dokazali. Svako svoj sport gura u prvi plan i onda ESPN, američka agencija, želela je da dobije mišljenje od naučnika i sakupili su panel naučnika iz različitih oblasti da se za određene sportove dodeli toliko poena za utrošak energije, za brzinu, za snagu, za izdržljivost, za koncentraciju, za brzinu reagovanja, sve te elemente koji su bitni u sportu i da svaka ta karakteristika dobije određeni broj poena i na kraju se sabere i posle tog zbira desilo se da je boks najteži sport od svih sportova na svetu. Останало осеќавање настапот на вашиот брат на Олимписките игри во Москва, кога Слободан Качар случајно замине на тој турнир на ваше место, меѓутоа го освои златниот медал и на некој начин ги исполни сите соништа на генерациите, особено на вашето семејство, иако и вие имате многу медали. Меѓутоа, тој настап во Москва беше многу тежок за Слободан Качар, они исцрпувачки борби, она голема неизвестност, меѓутоа, вашиот брат покажа едно големо срце на рингот. Jeste, mi smo se za tu kombinaciju dogovorili posle mediteranskih igara u Splitu 1979. Onda smo počeli pripreme za olimpijadu. Ja sam mu rekao, sad počinjemo pripreme za olimpijske igre, pošto smo bili ista kategorija. I rekao sam mu, ako pobediš Vujkovića, koji je naš bio konkurent u poluteškoj kategoriji, ti ćeš ići na olimpijadu, ako ga ne pobediš, onda ću ja ići. Pošto meni nije bio problem Vujkovića pobediti, pobedio sam ga 3 puta u međusobnim mečevima. Tadija, da povedate. Продолжите. Onda smo mi, znači 79. godine u septembru počeli pripreme za olimpijadu koja je 80. godine u 8. mesecu. On je ispunjavao sve te zahteve, pošto sam ja na prethodnoj olimpijadi učestvovao i osvojio medalju, onda je Slobodan sve one moje iskustvo koje sam ja imao i to sam njemu prenosio, on je to besprekorno izvršavao, trenirao, bio koncentrisan. Na prvenstvu Jugoslavije pobedio Vujkovića i mislio sam to je definitivno zacementirano mesto u poluteškoj kategoriji za njega. Međutim, ja sam bio na pripremama svo vreme. Od prvog dana početka priprema do 20 dana pre odlaska na olimpijske igre, kad je na sastanku savezni selektor Toma Hladni rekao: ovih 8 boksera ide sutra u Beograd
u Beko, da im se uzmu mere za uniforme, za tu svečanu uniformu. Svaka reprezentacija ima svečanu uniformu na defileu otvaranja igara i on pročita moje ime, a ne pročita Slobodanovo. Ja pitam kako ja da idem na olimpijadu kad ja nisam prvak Jugoslavije. Kaže Toma Hladni, nas ne interesuje Jugoslavija, nas interesuje olimpijada, nas interesuje Moskva. I mi znamo šta ko može da uradi na kom takmičenju, možemo da pretpostavimo to, ali obično naše pretpostavke su se uvek obistinile. Pa rekao, Slobodan je prvak Jugoslavije, ja nisam prvak, kako ja da učestvujem? On kaže, dečko, nisi ti selektor reprezentacije nego ja. Ja određujem ko će ići, a ne ti. I ja nisam hteo više da se nastavljam sa njim. Kad se sastanak završio, otišao sam u sobu, spakovao svoje stvari i otišao na autobus i za Novi Sad se vratio. I sutradan je Slobodan bio tamo i on je otišao i to je bio jedan ovako moj ustupak moga mesta u reprezentaciji njemu i Bogu hvala, on je to opravdao moje očekivanje. Na olimpijadi u Moskvi je bio prvi, osvojio zlatnu medalju. Tom njegovom uspehu radovao sam se više nego bilo ko mom, obzirom da su braća rođena i da sam ja na neki način uticao da on se tako dobro predstavi na tom takmičenju. Međutim, tad je, se izvinjavam, ta 80. godina, vi završувате кариера пред време на 24 години, сите очекува Тадија да доминира уште 10 години, да донесе многу медали од европски светски првенства, меѓутоа, дали преку ноќ, не знам како, вие рековте јас со бокс нема повеќе се занимавам. Што се случи? Pa ja sam bio sam bokser, ali atipičan bokser. Zato što sam bio dobar đak, što sam bio odličan đak i sa 24 godine sam završio fakultet fizičke kulture u Novom Sadu i upisao postdiplomske studije. Do tad sam osvojio na svakom međunarodnom takmičenju ili zlatnu ili srebrnu medalju. I onda motiv kao jedan osnovni pokretač na aktivnosti meni je nedostajao da ja nastavim i dalje da ponavljam ono već što sam bio. Bio sam i na evropskom, i na svetskom, i na olimpijadi i tako dalje. I na svakom tom takmičenju bio u finalu i sad da to ponavljam nije mi bio takav izazov. Mislio sam, razmišljao sam, u životu možeš da radiš i druge stvari i da se zadovoljavaš radeći druge stvari. Pre svega što sam bio profesor i nisam se uopšte angažovao da radim kao profesor sve do pre 20 godina, zato što upisao sam postdiplomske studije i konkurisao na mesto asistenta za predmet borilački sportovi. Međutim, tadašnji šef katedre, glasoviti rvač, dvostruki svetski šampion Stevan Horvat, on je napisao obrazloženje katedre tako da je mene to razočaralo i nisam hteo uopšte više da se interesujem za to. Otišao sam da se bavim nekim drugim poslom i Bogu hvala i u tome sam uspeo. Verovatno mi se mnogo više isplatilo da se time bavim nego da sam ostao profesor na fakultetu. I posle 20 godina jedan moj prijatelj koji napravio je privatni fakultet za sport i turizam i onda je mene zvao da ja radim na osposobljavanju kadrova, oni koji usmeravaju borilačke sportove i boks. Tako da sam sad angažovan na fakultetu za sport i turizam, TIMS se zove, u Novom Sadu.
imamo dosta studenata, imamo savremene metode studiranja, koristi se sva ta informatičke prednosti, a i praktične prednosti, a i praktični ti zadaci koji se sprovode po različitim klubovima. Neko ako usmerava fudbal, onda on ide u fudbalski klub Vojvodina na neke časove, treninga i tako dalje, razgovore sa takmičarima ili rukomet ili košarku ili odbojku ili bilo koji taj atletiku i tako dalje. Tako da imamo ovde razvijen sport i razvijen taj metod obuke trenera u praktičnoj toj nastavi. Да. Благодарејќи ете на таквата успешна работа од оние најмали нозе на сите спортисти во Србија, па преку факултетите, едукација, еве Србија има изворени резултати во спортот, меѓутоа Војводина е многу интересна. Вие и вашиот брат сте двајца олимпици од Нови Сад. Од малото место Клек во Војводина има тројца олимпици: Бодирога, Вања Грбич, Никола Грбич. Тоа се непреслушни таленти, односно докажени веќе и афирмирани спортисти од таа држава, односно од Србија. Pa desi se tako, kad smo mi počeli da osvajamo tako te medalje, onda taj čovek koji je bio trener u klubu, Ivan Franzer, on je rekao: takvi bokseri kao što ste vi za 100 godina neće da se rodi. I ja sam ga pitao: kako to neće da se rodi takav bokser kao što smo mi? Kaže on: vidjet ćeš. Evo, prošlo je skoro pola veka, nema ni na vidiku boksera sličnog našim kvalitetima. Еве, кажи ми, Тадија, според тебе има ли таленти за боксот не само во Србија, туку и на Балканот? Гледаме дека повеќе нема лига на превари, се е тоа импровизација, се наметнува императивот формирање на некаква балканска лига за да се подигне квалитетот на боксот, да има повеќе надпреварувања за да направиме еден квалитет? Pa, ono je bio sistem takav, sistem je sklop međusobno povezanih celina koje zajedno daju rezultat. Jedno vreme mogu da funkcionišu i samostalno, ali zajedno daju veliki rezultat. Ono je vreme prošlo i promenjen je taj i način života i taj sistem komunizma i tako dalje. Sad je to sasvim nešto drugo. Sad su sasvim druge vrednosti značajne, a moral kao značajna karakteristika i našeg društva u celini i pojedinca pao je na najnižu moguću stepenicu. Tako da u ovim uslovima i ovakav način vaspitanja mladih koji neće da se žrtvuju onoliko koliko je neophodno da bi se napravio međunarodni rezultat, sva ta omladina hoće da uloži malo, a da dobije puno. Hoće da žive boemski, a da postižu vrhunske rezultate. Ne možete to vi njima, što kažu, usaditi u njihovu glavu da tako ne može. Jer oni vide u drugim nekim segmentima prolazi se na taj način, ne zahvaljujući sebi, svojim kvalitetima, svom znanju, svojoj reputaciji, svojoj upornosti, odricanju i tako dalje, nego neke druge vrednosti su sad u prvom planu, tako da je veliki problem prevaspitati današnju omladinu, da sistem vrednosti bude rad, red, disciplina. Kod njih je to sasvim okrenuto, što kažu, na glavačke. Еве, вие сте човек од образование, од наука. Колку овие денешни млади генерации се според тебе физички активни? Имаат ли доволно едукација и од дома дека треба да се повеќе движат? Оваа глобализација на некој начин ги поремети сите вредности кај младиот човек.
Tačno, pa vi ste to dobro primetili i dobro ste obrazložili da je to sistem kompjutera, mobilnih telefona i svega toga stvorio mladima interesovanje. Danas nemate dece da idu na ulicu, da se igraju i da ih roditelji zovu ajde, dolazi ovamo, kao što je to pre bilo. Pre su decu terali da dođu u kuću, a sad decu teraju da izađu iz kuće, pošto im je tu sfera interesovanja kompjuter, televizija, mobilni telefon, internet i tako dalje. Sasvim sistem vrednosti je promenjen totalno. Да се надеваме дека ќе се вратат барем дел од тие стари времења, како што рековте, еве и вие сте израстале со кришка, леп и маст и шекер, надвор на улица, цел ден, тоа денеска многу ретко го гледаме. Pa tako je, sećate se vi tih vremena kako je to bilo i da upravo ovo što sam rekao, sad roditelji teraju decu iz kuće, a oni neće da izađu, a ranije su ih terali da uđu u kući, a oni nisu hteli, ostajali su na ulici, na igralištima i igrali se tako te dečije igre, ali... Таде и во тоа време не е имало ни вирус, ни воспаление на белите дробови, ни ваков вирус, ни корона, ни ова, ни она. Сите од едно шише пиеме вода, цел ден надвор и, фала Богу, сите живи и здрави. Pa jeste. Sad ta globalizacija toliko je uticala da oni žele da upravljaju svetom. Žele da smanje broj populacije u svetu na taj veštački način. Ova 5G mreža, da se ljudi na takav način da postanu roboti. I da meni to nije normalno, ali izgleda da će to prevladati obzirom da je u mnogim zemljama glavna stvar novac. Kako doći do novca, a ne razmišljaju kako vaspitati mlade, kako stvoriti od njih dobre inženjere, dobre profesore, dobre pravnike, lekare i tako dalje, nego samo je interes sad materijalni prevazišao te moralne vrednosti o kojima smo već govorili. Полека да го превршуваме нашиот разговор, еве, ќе ве прашам моментално Тадија Качер како му поминува еден работен ден. Вие сте човек во кондиција, не се предавате, работите, упорни сте и верувам дека и денеска сте многу активни. Danas sam bio u Beogradu, imali smo sastanak, Bokserski savez Srbije je organizovao svih tih komisija, trenerske, sudijske, lekarske, supervizori, ti delegati i tako dalje, pa smo usvojili kalendar takmičenja, govorili o budućnosti, perspektivi i tako dalje. Sport. Onoliko koliko je moguće u ovom trenutku. Mi mislimo da je to nedovoljno, da bi trebalo više, ali situacija ekonomska je takva da više nije moguće i moramo da se, što kažu, pružimo onoliko dugo koliko se možemo da pokrijemo. Тадија, ќе те прашам целиот живот си во боксот, меѓутоа, ако сакаш да ми одговориш, да ми направиш ранг листа на 5 најдобри боксери на поранешна Југославија на сите времења. Pa bez sumnje je Mate Parlov na prvom mestu. Sebe neću da stavim. Вие сте вон конкуренција. Sebe neću da stavim. U svakom slučaju, značajno mesto zauzima Mirko Puzović, koji je najtrofejniji bokser u Jugoslaviji. Sa 6 velikih medalja,
3 evropske, 2 svetske i olimpijska. Moj brat Slobodan, koji ima olimpijsku zlatnu medalju i svetsku bronzanu. Tu je svakako Ace Rusevski, koji ima olimpijsku medalju i prvak Evrope, koji je pobeđivao sve u svojoj kategoriji nekoliko godina koliko je bio u reprezentativnom tom pogonu. Svakako tu spada i Miodrag Perunović, koji je evropski prvak i vice šampion sveta i ima još srebrnu medalju sa prvenstva Evrope. I to se 5. Je li to 5? Da. Međutim, Tadija, znaš ti дека ние ovdje se gordejeме sa našите dva olimpijci, Ace Rusevski i Redžep Redžepovski, koji ги osvojije tije medalji na olimpijskите игри, Ace и на Европското првенство, беа пречекани многу подобро него сите политичари заедно во поранешното време. Pa tako je to vreme onda bilo, onda o tim moralnim vrednostima i o tim veličinama da ti ako svojim zaslugama podigneš zastavu državnu na jarbol olimpijskih igara, onda to cela Jugoslavija je pratila i znala je da to ceni, da to ne može svako i da to treba ogroman trud i odricanje da bi se to tako nešto uspelo. I oni su znali to da cene i ja sam bio srećan i zadovoljan u toj zemlji u kojoj smo mi živeli, baš upravo toga što je bilo morala, što je bilo poštenja, što je bilo svih tih pozitivnih osobina ljudstva. Evo ова прилика, ќе те прашам кого да поздравиме специјално во Куманово. Знам дека ти имаш многу пријатели овдека во Куманово, доаѓаш често. Меѓутоа во оваа емисија ми рекоа двајца да те поздравам многу, Цецко Лав и Ja bih Ace Rusevski. pozdravio pre svih moga prijatelja Dragana Petrovskog, zvanog Zemko, koji je doveo Rusevskog u Košutnjak 74. godine kad smo se pripremali za juniorsko prvenstvo Evrope. Također bih pozdravio i našeg prijatelja Cecka Lava i boksere, naročito Rusevskog, Redžepovskog, on nije sad tu, znam da je on u inostranstvu, a i ostale dobre boksere kojih je Kumanovo imalo veoma mnogo, kao i moje prijatelje iz Makedonije, Bojo, Andreski i mnogi drugi. Sad kad bi pominjao moje prijatelje u Makedoniji, onda bi mi trebalo 10 minuta da ih sve nabrojim, ali mislim da je to u ovom trenutku dosta. Тадија, за крајот последно прашање. Дали денеска боксот и понатаму има оној прекар дека е племенита вештина или тоа повеќе не е? Boks je dobio naziv plemenita veština kad su ranije organizovane te tuče, da su na kaiševe, na kožne kaiševe stavljani one nitne, oni klinci metalni da ostave što teže posljedice na onog protivnika. I kad su uvidjeli da to mnogo povreda, mnogo izobličenih ljudi, polomljeni nosevi, uši i tako dalje, arkade polomljene i to. I onda su oni skinuli rukavice i počeli da organizuju te tuče onako golim pesnicama. I onda je to bilo mnogo plemenitije nego onakva tuča kako su organizovali u Engleskoj u tom 18. veku. I uvedena su onda i pravila. Prva pravila su napisana u Engleskoj i po tim pravilima se moralo poštovati to i onda u odnosu na ono vreme kad je
ranije bavili se ljudi boksom i tim tučama, onda je to postalo mnogo plemenitije i ne urušava tako zdravstveni status mladih ljudi, pa su onda stavljane rukavice pa veće, pa stavljane kacige zaštitne, pa sad su izbačene zbog toga što nema interesovanja, jer ti ne vidiš lik tog sportiste. Svako ko gleda sport zapamti lik tog sportiste koji je na takmičenju, a kad se stavi ona kaciga, onda svi izgledaju isto i onda ne mogu ljudi da ih zapamte i onda je to izbačeno zbog toga što je publika počela manje da se interesuje za boks i mislim da će u buduće boks imati takođe svoje pristalice u velikom broju, obzirom da, još jednom ponavljam, da je najteži sport od svih, a da je najznačajniji, još ću vam reći dve činjenice. 2001. godine biran je najbolji sportista 20. veka. Izabran je ni Mark Spitz, ni Pele, nego bokser Muhammed Ali. Onda je 2011. biran ponovo najbolji sportista 20. veka plus prva dekada 21. veka. Na tu listu od prvih 10 kojih nije bilo 2001. ušli su Roger Federer koji je osvojio 20 Grand Slam titula i Michael Phelps, plivač koji ima od 28 olimpijskih zlatnih medalja. Ali opet Muhammed Ali je broj 1, što govori o vrednosti i kvalitetu i boksa i njegovoj nedodirljivosti u odnosu na svaki drugi. I još samo jednu stvar da vam kažem. Pre 3 godine je napravljen najveći transfer u istoriji fudbala, a fudbal je, kažu, najplaćeniji sport, kad je Neymar iz Barcelone prešao u Paris Saint-Germain, dobio je 220 miliona za 4 godine. Te iste godine bio je meč u welter kategoriji za titulu prvaka sveta između Amerikanca Floyda Mayweathera i Manny Pacquiao iz Indonezije. Nagradni fond za taj meč je bio $400 miliona, pobednik je dobio 240, a poraženi 160. Za jedan meč, za jednu borbu. Tako da, vidite, sa boksom ne može da se meri ni jedan sport, ni po jednom kriterijumu. Nije to da ja sad to nešto hvalim zato što sam se ja time bavio i bio tako uspešan, nego ja vam govorim činjenica, vi ste i vaši gledalci pametni ljudi, pa mogu da rasude da li ja pričam neke priče za malu decu ili su to aksiomi kao nedokazive istine. Tadija, mislim da je istinsko vreme nekoj novinar vo Novi Sad da napiše jedna monografija za tebi, za tvojeg brat Slobodan Kačar. Ta knjiga ima da se odraži mnogo ubovi interesni raboti i ima da bude najčitana. Dobro, ja to neću da ja sebi sam pravim EPP, nego ako neko pokaže interesovanje za tako nešto, mi stojimo mu na raspolaganju, iako je Toma Hladni ranije napisao jednu malu knjigu o Slobodanu, mom bratu, tako da ima i toga. Vi благодарам. Спортот создава вистински вредности, а вистинска вредност на спортот е Тадија Качар и неговиот брат Слободан. Ти благодарам и те очекуваме во Куманово, само да ни кажеш кога ќе дојдеш. Doći ću sigurno u narednih 10 dana. Еве те очекуваме и да дадеме вака една официјална изјава преку камера да биде малку попријатно. Može, sigurno narednih 10 dana će doći u Kumanovo, zbog toga što je Kumanovo grad koji ja volim. Počeo sam da u njega kao dete dolazim i evo sad sam deda i sa zadovoljstvom dođem u Kumanovo, pošto tamo imam mnogo prijatelja. Ovim putem pozdravljam sve vaše gledaoce, vas, vaše rukovodstvo i sve gledaoce i sve građane Kumanova i Makedonije. Тадија, ти благодарам, нека да си жив и здрав
и ти и твоите внуци и се гледаме во Куманово да направиме еден уште подобар муавет. Hvala, javit ćemo vam se kad dođemo. Благодарам. Ете тоа беше боксерската легенда Тадија Качар за ова убаво интервју и се гледаме во друга прилика.